Na konkursu koje je nedavno raspisalo Ministarstvo za zajednice i povratak apliciralo je 3458 građana iz manjinskih zajednica, a otvorena je i prva data baza, izjavio je ministar Nenad Rašić na današnjoj konferenciji za medije. Ministarstvo za zajednice i povratak je upravo završilo proces apliciranja ili konkurisanja za dodelu u 7 kategorija. To su kategorije bile za pravljenje kuća, za renoviranje, za dodelu građevinskog materijala, za dodelu kuhinjskih elemenata, za dodelu nameštaja u kućama, za higijenske i prehrambene pakete. Uprkos velikom broju prijavljenih, Rašić je ukazao na probleme koje su pratili ovaj proces. Kako je rekao, Štrpce je jedina opština koja ne odobrava dokumente građanima. Faktički blokirala više dana od tih 15 radnih dana koji su bili predviđeni za apliciranje. Mislim da je oko 10 dana bilo njihov sistem, kako ni kažu, blokiran. Prema tome, mi smo čak, da kažem to, u opštini Štrpce 2 puta, ja sam pozivao policiju da interveniše. Rašić je na konferenciji objavio i da je napravljena prva baza podataka. Ministarstvo za zajednice i povratak nikad do sad nije imala databazu sa preciznim podacima aplikanata, dobitnika ili svih drugih tih beneficija koje mi dajemo. I sam taj sistem u procesu adaptiranja, procesu implementacije ide preko i opština koji su prošli kroz trening da bi bili osposobljeni da rukovode ili da upravljaju njime. Nakon objavljivanja priče na našem portalu o lošim uslovima života porodice Stanojević iz Lapljeg sela, Rašić je posjetio ovu porodicu i javno zamolio predsjednicu opštine Gračanica Ljiljanu Šubarić da im dodeli plac, nakon čega se, kako navodi ministar za zajednici i povratak, i pismeno obratio Šubarićevoj. Ja sam poslao i pismo gospođi Šubarić da sa istim tekstom manje više, da vas molim da damo, ali to se još do ovog momenta nije desilo. Ja još jednom, zamolit ću još jednom, stvarno mislim da neke stvari prevazilaze bilo kakve naše, da kažem, neistomišlje koje bi mogli da imamo ja i ona, mada ne smatram da smo mi toliko različiti. Suficit od €1.000.000 nije vraćen u budžet vlade Kosova samo od strane Ministarstva za zajednice i povratak, već i od Kancelarije za zajednice pri kabinetu premijera Kosova, koje već 3 godine nema direktora. Ja sam iskreno bio razočaran performansom koje je Kancelarija premijera zajednice imala prošle godine, a to razočaranje moje rezultiralo suficitom koji je objavljen bio, ako se ne varam, 30. decembra prošle godine, kada smo imali zadnju sednicu vlade u 2022. i gde je tu suficit proglašen, da kažem, 825.000 evra u Kancelariji premijera zajednice. Što najgore, to je bilo to kako ide u tim kategorijama, budžetskim kaže ušteda. Na današnjoj konferenciji došlo je do zamerki pojedinih srpskih novinara zbog dugogodišnjeg problema sa kojim se susreću zbog neadekvatnog prevoda.